Amen. Ifite ikibazo gikomeye cyane. Nza gutarama n'iposho hariya muri Kanani. Turasenga. Shiki muhira nsanga cyakemutse. Amen. Mureke ntange za ruhe zitatu. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Nuko Imana ibagirire neza. Kandi Imana ibagurira imbago. Buri muntu wese aganira n'Imana. Ndashimye ko ndi kumwe n'abagaragu b'Imana. Twari dukumburanye kugira ngo iminsi ngana byo tutari kumwe. Ndashimye ko ndabasanze hano. Kandi ndashimye ko mwabakiriye neza. Kasanga bameze neza. Imana ibaheze umugisha. Reka rero tuze gutambira Imana. Namwe ndabashimiye kuko tubonanye. Imana ibagirire neza. Amen. Muri inshuti muri nkora mutima yacu. Nibyo rero. Hanyuma tuzo gutambira Imana. Gatuzumva n'ijambo ry'Imana. Kubera ko bwije katangira rero gusandangiza tange mikrofone. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Imana ibagirire neza. Amen. Yeme pastor yazanye n'umuhungu we mwamubonye na murumuna we ngo uyu hano. Uyu. No muryango wose kandi uyu mugabo no muririmbyi. Reka tuyobore mu ndirimbo niturangiza tuze gutanga umwanya. Yes. Yes. Ikibazo
Bwana asifiwe. Mugume hano. Tiyegira umuntu ugira abasha. Bwana asifiwe. Tugiye gukora ama etage. N'igitaramo gaca ama etage kigira gahunda. Muzamubwira uwo mugihaye kugira ngo amenye uburyo asengera abantu. Siko bimeze. Dufite abashitsi abanyabwagiriza, dufite ibibazo byinshi n'amajari mu menshi n'ibintu byinshi. Bwana asifiwe. Rero dukeneye ubutabazi, dukeneye n'amasengesho ava ku bashitsi. Bwana asifiwe. Kandi umwanya uracahari, umwanya ni mwiza. Yewe twawusabye. Bwana asifiwe. None tugiye kubapasiriza umwanya. Mwama mutujana kugeza babwiye ngo umwanya urashize. Kugeza mbatse mikoro. Bwana asifiwe. Hanyuma muvandimwe agiye kuvuga umunota umwe n'igice cyangwa ibiri. Siko bimeze. Tunashima Imana ko konseye ari umuvugabutumwa. Siko bimeze. Imana yatugire ndimukaza mureba umuntu reve ngo nureba umwana hariya wayobye wamutekereza ko ariko azosaza ameze. Numureba uzoza umubona mu ishusho ya Kristo azohinduka uko bukeye nuko bwije aba umukozi w'Imana ukomeye. None nishimye cyane kubona. Bwana asifiwe. Rero tugiye kweza uyu muvandimwe umwanya mutoya hanyuma duhite tubaheza umwanya. Bwana asifiwe. Je no gushimira abantu. Haleluya! Haleluya! Twongere kandi tuzamura icyubahiro cy'Imana. Karibu wa kuvubu sintinyi bizabesho irago cyangwa amahirwe byose kw'Imana bitegeka kwiganyira no kubuza beshwaho reka tubikore gutya. Babana nibaze tubasengere kwanza, twongere tubasukeho izindi mbaraga n'undi muriro. Mu gihe bagiye batambuka sha muzamubanguka mwihute cyane, mwihute gira tubasengere tubasuke izindi mbaraga n'undi muriro kugira ngo Yesu abakomereze muri we. Itorero Kanani mushumba Imana ibaheze umugisha, badufashe neza cyane. N'abakristo bo muri Kanani bari hano Yesu abagirire neza cyane. Amen. Badufashe neza, baratwemera baradukingurira ko ndakubona wewe twarabanye. Yesu abagirire neza cyane. Mushumba turabashimiye kandi cyane. Turashima kubw'umushumba kuva muri Bethlehem, ni inshuti yacu cyane. Imana ibagirire neza. Christophe Yesu abagirire neza cyane. Mupfukame gira tubasengere. Titugiye kubahereza inshingano, tugiye kubasabira gusa. Ndibaza ko nta kibazo gusenga gusa abantu batoya nkatwe. Gusenga ndashingano tugiye kubahereza ntacyo bitwaye. Nimbaraga dusaba kugira ngo Imana ibagire mwigire hino yemi ko musamaye. Nibarangiza niturangiza gusengera babana ko turagira ngo twihutisha umwanya vuba kugira ngo turebe kuko turashaka guprofitana. Mugira ibyo mudukuraho natwe tugira icyo tubakuraho. Niturangiza gusengera babana abantu barwaye mube mwagejeje ibindanga turi buze gusengera. Nitubirangiza turaje gusengera n'ibindi tumaze gusengera ico. Data mu izina rya Yesu Kristo, aba bana bahisemo kugukorera muri iyi minsi. Anasijua itachizote sijaiona aina jana ina toweka leo Mungu anasijua itachizote sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa.
musubire hino tugiye kubwira Imana ngo ufata ahantu umaze iminsi yumva bitameze neza, nimba ari mu nda, nimba ari mu rubavu, nimba ari mu mutwe, nimba ari umugongo, kwa jina la Yesu, pana katika jina la Yesu, baraka z'umuriro w'Imana zimanuke zisanye ibikomeye cyane. Mana mu izina rya Yesu, uri gitangaza, urakomeye. Aba bari aha ngaho uzi ibibazo n'ingorane bafite, Bibiliya ifite integekeya cyane. Duhamagaye imbaraga z'Imana zitanga ubuzima kugira ngo zibamanukire, zibashe kubahora imibiri yabo, babe basima mu izina rya Yesu. Abagize igihe kirekire, abacitse intege, abatagira icyizere ko bazakira, mu izina rya Yesu Kristo ugendagende mu mitwe, abarwaye indwara z'omu, abarwaye indwara z'imigongo, abarwaye za sitoma n'imitwe, hole love di guy sonfele grashe de gay, abarwaye amaguru bumi pone, watabare ma wasange ma ikiganza cy'Imana gikomeye n'ukuboko kwawe gukomeye cyane. Mana bigere ku buzima bwawe, foti tandakotse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Musubire mu byicaro. Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya, ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya, ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo. Haleluya, 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 amena. Tugiye gusengera bya bibazo bijya bikomeye. None kuva ku wa gatanu dushite kugeza uyu munsi, nta muntu ufite ishimwe kubijanye n'amasengesho dushobora kuba twarasenze. Nta muntu ushobora kuba yabonye igisubizo cy'ibyo twasengeye ngo ashire ukuboko hejuru tumweze mikrofone atange haleluya imwe gusa. Uwo muntu ntawe uri hano. Ngwino mama. Bwana asifiwe. Amen. Mfite ikibazo gikomeye cyane, nza gutarama n'iposho hariya muri Kanani, turasenga, shiki muhira nsanga cyakemutse. Amen. Mureke ntange za ruhe zitatu. Hallelujah. Uku nguku twaba twaravuye iwacu gusa kubera uyu nguyu, kubera ingorane n'amatatizo yari afite hamwe n'abari abahungu. Uyu murimo ni munini cyane. Pastor, uyu mama ubushize yari yagize ikibazo, aragwara cyane, arangize kugwara, none aravuze ngo icyo kibazo yari afite ngo cyakemutse. Yabimbwiye ashize kamayenga katatu, arambwira ati afite ikibazo gikomeye, ati none timuzofashe gusenga, ariko ndashima kuko icyo kibazo cyakemutse. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kubera icyo ngicyo. Jewe nari nkizi cyane, Nyaruhanga turavukana, nari nzi icyo kibazo, ariko ndashima Imana kuko yamugiriye neza abasha gukira. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. dumu katika imani. Tange haleluya kubera icyo ngicyo gusa. Asante sana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Twari tuvuze ngo hari ibyo twasengeye, tugiye gusubira kandi gusengera bya bindi bikomeye cyane. Ibikomeye uzunyeganyeza ukabona warasenze, urasenga uri wenyine, uraruha wiyambaza abandi, ubona bidakunze, uraruha ndetse utuma kuri perezida w'abayumbe kugira ngo bagufashe amasengesho, ntibaza cyangwa baraza, ariko kandi ntibyagenda neza nk'uko ubyifuza. Uyu munsi wa none birashoboka mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo none birashoboka. None birashoboka. Ntabwo ari igipindi, n'ukuri, kubera kuko dufite Yesu. Birashoboka. Hanyuma
kubera ko tudakwirwa hano twese nibaza n'intebe bayishyire hano umuntu azane akantu gatoya icyo ufite nimba ari ihuzu cyangwa nimba ari ikirato ugishyire hano mu cyimbo cy'ikibazo ufite kikugoye kandi mwizere perezida aravuze ngo ikidendezi iyo cyihindurije umuntu aza profita areba ukunda ashobora gutererayo ishida yiwe ikidendezi cyihindurije si cya kindi cya kibedeside ikidendezi nuko twanezerewe ikidendezi cyihindurije Yesu ari hano umuntu wari umaze imyaka 38 ari aho ngaho nta makuru azi